लखीपुर ऑनलाइन पुथुकसबा अक्टोबर की तांग 13 सगोल से नुमित की खोमजिनबा पाव ताबिरसे अहानबदा मरुओइबा पाव अगरतला दगी जिरीबाम फावरगा मणिपुर की खोंगसांग यौगदबा जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन ngasi राष्ट्रपतिना लमथारगनी पाउमिसिंग द किहन खंगन बबु जानिंग दबो फोंगदोक्तना इम्फाल दा वाकत मिफम पांगथोखरे ngasi दगी पाउमिसिंग मथौदा हंजिनबा हाइना वारेप लौखरे PNB MetLife Junior Badminton Championship 2022 da kasar bina kandidagi Rosen Ingudamna first runners up tarakle Jiriba Municipal Council ki felicitation thorom pangthokre amasung team taret na saruk yaduna and Haricharan Memorial Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament 2022 haukre Haujik mapungoi pa pau tabirase नुमित निनी की खोंगचत्ता त्रिपुरा द थुंगलखिबा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ngasi nungtilda hankragani राष्ट्रपति ओइरबगी तुंगदा मसिना महाकी अहानबा त्रिपुरा खोंगचतने ngarang mahakpu agartala रविंद्र शतवर्षिकी भवनदा त्रिपुरा लेंगा की माइगेदगी तराम नोकपगी थरममा पांगथोकपगा लोइनाना कैपिटल कॉम्प्लेक्स दा लुपा करोड़ 92 लाख 35 चंगना साबा MLA हॉस्टल वर्चुअल इनॉग्रेशन तौखी राष्ट्रपति नंगरांग अगरतला की नरसिंगगढ़दा त्रिपुरा स्टेट जुडिशियल अकादमी संगाखी अमदी त्रिपुरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी साननबगी जत्रा सुहुनखी थौरमदा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा डेप्यूटी सीएम जिष्णुदेव वर्मा सेंट्रल मिनिस्टर प्रतिमा भौमिक असेंबली स्पीकर रतन चक्रवर्ती एजुकेशन मिनिस्टर रतन लाल नाथ मिनिस्टर प्रणजीत सिंह रॉय न चिंगबसु सरुजाखी राष्ट्रपति नंगसी अगरतलादगी जिरीबाम फाउदुना मणिपुर की खोंगसांग यौगदबा अगरतला जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी ngasi ayuki pung 9:45 da agartala-dagi lamthagani hairiba train asi hayengdagi chang naina ningthaukaba yumsakaisa amadi irai numit khudingi chenba horagani hairi All Manipur Working Journalists Union Amju Editors Guild Manipur EGM amadi Manipur Hills Journalist Union MHJU na ipawgi lamda thabak toriba singda kihanbagi thawongbu janingda phongdoktona ngarang Imphal da wakat mifam pangthoklabagi matungda Manipur gi tongan ba CSO singaloina Manipur Press Club da mifam pangthoktona oirakliba phibam gi matangda kupna khananai na khre hairi aduga makhata na kihanbagi thabak tawbidana ba appeal tawkhibaga loina lepluraba ipawga mari lena ba thabak sing ngasi October gi tang 19 dagi amuk haunana ba warep lawkhre panba yai paumi sing da kihan khangalakpana maram oiraga October gi tang 13 amadi 12 numit nini chupna paumi singna mathau tawba lekkibani चटलीबा अक्टोबर था सिगी तांग 6 तगी 9 फावबा गुवाहाटी की कनकलता इंडोर स्टेडियम दा चथखिबा चाही 15 मंखागे ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 दा रोशन इंगुदमना फर्स्ट रनर्स अप तादुना अनिसुबा मना लौरखरे PNB MetLife na sinduna India की तोंगान बा सिटी 12 दा पांगथोखिबा चैंपियनशिप असिगी अवांग नोंगपोकी ओइना गुवाहाटी की कनकलता इंडोर स्टेडियम दा चैंपियनशिप असि पांगथोखिबनी रोशन इंगुदमना नॉर्थ ईस्ट की ओइना असम दगी सरुक याखी महाकना मणिपुर अरुणाचल प्रदेश अमसुंग असम की शिवसागर अमसुंग जोरहाट की सानरोई सिंगबु माइथीबा पिरमलगा अनिसुबा मना असि लौखिबनी रोशन इंगुदम कासार जिला की लखीपुर सब डिवीजन की मनुंग चनबदा लेबा बिनाकांदी पार्ट 1 की इंगुदम रामेंद्र अमदी इंगुदम ओंगबी नीलिमा की मचानुपानी महाग हौजिक मिदास इंग्लिश स्कूल बिनाकांदी पार्ट 2 दा क्लास 9 दा तमले महाकना अनिसुबा मना फंगदुना माइ पाकलकपा सिदा इंगुदम सागै अमदी नकनबा मरी मता सिंगना हराव तयाम फोंदोक्रे हाइना इंगुदम नीलब्रिना पाउदम लगले मऊ अमा चाही अहुम तंगाइरिबा मचानुपागा लोइना नमांखरे हौकिबा अक्टोबर की तांग मरी दुर्गा पूजा की नवमी नुबिता उदारबोन की कचाकांति मंदिर मनाक्ता कालीबारी रोड तलेबा विश्वचंद्र सिंह की लोइनबी मेमी देवी चाही 19 अमदी महाकी चाही अहुम तंगाइरिबा मचानुपा वीर सिंह का लोइना मपम खंगदना मांखरे हाइरे
Kanagumbana mama macha sibu thengnabirabadi mobile number 7099987037 number asida pau pibiraknaba natraga manak nakpada leiba police station da pau pibinaba hairi thodok asigi matangda mapuroiba Biswachandra Singhana October gi tang manga da Udharbon police station da missing report ama supisin kre haina pau asina makhatari Jiribam Municipal Complex da leiba auditorium hall da Sanitary Workers of Jiribam Municipal Council BJP Jiribam Mandal na sinduna ngarang felicitation ceremony pangthokre thoromaduda BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K Sarat Kumar Singh na sanitary workers singbo pukning thogatpa oina lupa lising yangkhai sel gi mana GMC gi EO M Surjit ta khusinakre Thauramda BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K Sarat Kumar Singh BJP Jiribam Mandal ki President K Jadu Vice President M K Paden amadi Jiribam JMC gi EO M Surjit na Chief Guest President amadi Guest of Honor oina saruk jakhi Thauronga mari lainana K Sarat Kumar na Jiribam da Mirel sang lairabasu Imphal da puduna postmortem tawbada thengnariba awaba kaya si yenglaga Jiribam da su postmortem tawbagi khudongchaba pibina ba haikre aduga Jiribam Hospital da che khakta da doctor laiba si tawbiganu haike Presidential speech piraduna K Jaduna Jiribam district na hanjin Lunan bagi changyeng da makok tarakpa haibasi yamnamak laibak phabani hairaduna sanitary workers khaktana nalhan bangai bagi mahuta aikhoina su lunana thamna bahona minasi aikhoina cleanliness khakta natana beautiful village ama oina basu hona minasi haike Ni sila matunda postmortem to kita masih tak hidup untuk pembimbingan itu kenoma diri mulai dengan apa yang saya lakukan dulu sendiri hanya dengan hasil yang jadi dari itu kita mahu tahu itu dia tahu betul bagaimana sudah mencuba ada apa yang ini jadi bang apa nak dapat terus dapat solusi nama itu mana saya Polres area ka tatwo ka madu ki promaban do aji itu di Ciri Blazam ani hanya adu di pragot awi even contact of di gara apu di Ciri Blazam lupa tak ke di bakami adu itu sopan bagaimana tawada ayu tawada ekong tawada masih hangi magule biar matam dabo sopan tawada sana All Jiribam Sports Association na sinduna Taratarek Suba and Haricharan Memorial Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament 2022 Jiribam gi Babu Parada leiba Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda team taret na sarug yaduna arang jumsakation namita All Jiribam Sports Association gi President M Prejakanta Singh na Piral Singhatuna hodokre ngarang sanakiba opening match ta UPC Uchatholna PSG Kalinogorbu Panjal Ahum Anida Maithi Hanki Ajis Haina Center Referee Oiki Neila Amadi Nelson na Assistant Referee 1 Amadi 2 Oiki Aduga KH Nilkamal Singh na 4th Referee gi thodang lauki Ngasigi match ta KMYC Kamranga Amadi KSC Sanagani Tournament asi Jiri Kaithil da leiba N Prem Sankar na Mahaki Laikhidrama Mapabungi Mingda Kachaba Tournament ni Aroibada maruiba pau amukhanna Agartala dagi Jiribam Phauraga Manipur gi Khongsang yaugadaba Janasatabdi Express train ngasi Rashtrapati na lamtharagani Paumi Singh da kihan khangan babu janing da phongdoktuna Imphal da wakat mifam pangthokre ngasi dagi Paumi Singh mathauda hanjinba haina warip laukre PNB MetLife Junior Badminton Championship 2022 da Kasar Bina Kandidagi Roshan Ingudamna first runners up tarakle Jiribam Municipal Council gi felicitation thorom pangthokre amasung team taret na saruk yaduna and Haricharan Memorial Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament 2022 hokre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare